ago mambi mi penye kemba na dromo che TV no na dromo che TV woke mukole odaije yo be mambi wo meni wo ba ye ni femo o chamie ngmene ji nyebi yo na ya bole abe ke nyebinu ni ayi kwaku yo ni ayi o ba nye no fele no ko fio ye ngmene moni wo ke ba ye be yo nyemi yo na ya bole oyo adon mambi sikomenku mi penye kemba na domo che TV no na domo che TV woke mukole odaije ni ake mukole odaije ngmene dromo na Monica woba ye ni fe mo ne be beji chonlo ni otokuno ato chonlo ni otokuno ato eji gan chonlo ni eji chonlo ko ni egma wojin baba o ke han gan ehebu ke gan noya wo wache oke ayiko kai mi chabe yo chonlo mene womba woba we remo kohi ni ake ne ke remo ne abuo chi ina no na abuo ni ka abu hu ke fi onye ya e wonke mene mi mba ma bibu ake meneji abe ni dane ake abuo meneji abe ni dane aka abuo yo oiradon ne madanye shi baba o ake nyengo igbene ke na dromo che TV no ba ka ke nyefe nye ke na dromo che TV ukule udai je yo kaji infitembe ka wo ke abe yani eje etamo eni udai je no bokule je ne ke abe ne eji anokwale yuemo abe eji anokwale yuemo ne anukwale yuemo ni na agbene hu ehihyi no mo e kan agbehe anukwale yuemo ni je anukwale yuemo keke hye anukwale yuemo ni echi ni ehihyi no mo kan gbehe aka yuemo echi ye ni ehihyi no mo kan gbehe ja agblami atun moko lo moni mi tawo ni enushi lo e tawo ele dani ekose lo enu shishi ojugba no akuku ekeji ake abe anokwale yuemo ni chichi ni ameshishi mo kan gbehe akeja agblami atun moda oyiradon yo wache masmo nke inyeminu wo ba le wonsmo ni wosa wole ake mini ewo 3D ewo abuabe mini ewo abuabe yo oyiradon abeyo ne nile yuemo isoni ne anukwale yuemo isoni na meshishi mo kan gbe ne abu abe keke abu abe bonafe ko ni akagbo saneko obon abu abe bonafe na akagbo saneko obon agbene hu abu abe bonafe ni anye akasa saneko he ne kafata ehu abu abe na nye akafo sane sokotlele ko no kuku no abe no newo ni abuo ekumene ate shi na abu abe keke keji onu ni mokumbu abe bebele mo ebu abe kensa sane kohe lo ebu abe bonafe ni ekamma yemo konomi agashi neke yemo na nyuma shishini eyami lelen lo ebu abe ne kafo sane sokotlele kenke sokotlele aga yemo kakada ko efu no kuku bonafe ko ni anu yemo shishi kenklenwe kama ya nse fio ka oke abe yomo abehi bekunwe yomo na ba wele kakada shimo abuana na bele no shiabo na bele be efe bibio neti na ke ha ma bi je mo fiamo ake ha meni taflache ameko ni lese eja ka wo me ko me na ameko ni lese meni ko ni lese gamecho amake obudan lo gbete ni amekadi no oyiradon yo wache oyiradon ake ohan wale me ni krede ewo na bo abe ni masmo maleun ni masmo ni mambi wale ake meni alo namo krede bo abe yo oyiradon
take introyin ke ake abeyo ne eji anukwale wie mo ni echi lo ame chi je mo fe mo keke buabe mo fe mo ni buabe sa ke ne ke mo ne eji nile lo keje nile lo jibu be onyen obu abe eji aka abe nile wie mo son ni ame chi no ka be nile ni obenga ni onu ni bi anhye obebu aja jogba ye gama asate no nile loy jime ni buabe ta frache kaji obe nakan mumu ekowe obu abe orado ni orado ko ni wo nagbe sande ni wa bibo ji ake many ji abe shishiti alo negbe abeje ni me blofo me chon la ke the origin wo wasmo no glami ahawo negbe abeje yo abe takenke akashi nye sablan ni akele nyeji na dromo cha tv nyeke mbokole odaije he abe na enwe nke ketonyi akashi etamo odaye no mbokole je he no kuku eke kaji obum tuedo ba ake nke abe wiemo kakada ko na abele wiemo kakada ko ni abele no ake wiemo kakada na wofo na echi na ehihinu mo kan gbe na abele ewo nile ni yomi agbele ona atun tuebulo bona fe ni amenu shishi ni ejo nile loy ana omoni obenna kan mumu ekuwe obu abe ye game asate no ye ni abe shishi ejene erado yo watche o fine kema small mabi alo mi small mabi ake ani abe se na moye hilo ani abe se na moye hilo yo nyemi yo na ya bole o femi shida so abe se na moye hilo maka ke se na moye baba o ye ne se na mo ni yo he wonyi wakanepu eji ake abeyo ne nile ni no fia no na eji nile bebele se na mo baba o ye fi oko ni masumo ko ni nke te mambi atakishiji ake abe efuo wiemo kakadan no kuku wiemo ko ni kun aba wiele kakadan ni obana kekeje shishije kabata tenke mona gbe itogba moson abata o yomo kuku eke ni di abe na akaba mu neke yomo kakada ne no obe tutuwe kun ayu baba o sheshe kwa na ke sake ake nile yomo ahame na meko nile lo nga lo ameko sanekose na akabe bon nibi ahi petemo no se na mo ko unji ake esa yomo ko wiemo ni kun keji awe oba na ke enwu tuwe na lo ba kono bebele abe baba ne ba sa ne ke wiemo ne bona fe ni keji me kroko me nu wiemo ba me chinde lo ya ni wiemo ya fe akono lo me asunu aka me kase ne ke no ne be abe etamonwo ni keji ebe na ni ni enwu no ke abebe wiemo mi ebe man wiemo ko mi bebele naka man wiemo enwu no se nwe abe aka ma wiemo ko no mi keji ka aka ma wiemo ko no mi etumo ado acho aka wo wiemo he wale aka nega wiemo na wie anukwale ni enomi maane no wo aka ma wiemo no mi aka shi no na wie neka ni aka shi anukwale wiemo ni bebele pepepe na agbene nwe se na mo ko ni yo eji aka etun na atele abe etun na atele mo fia mo ni bu abe bele naka mo enache no ni professor la ke eloquente mo enache to pa ne enatele shi eke ewie eke ni dabi ena yelelelelelele no wo abe eji wie mo ni taflache awie shi abuo wiemo ni awie shi bu abuo no keji ake abu abanye na abu ni ake kan moko yin se na mo ko di ake kan mo yin no be se na mo etun ni kase mo ni yomi agbene nwe anyo
ake buo moko hewale anyo ake buo moko hewale lo ake buo jakubi kome ahewale no se na mo komo ni yo mlija ke enyo buo jakumbi krede ko hewale oyura don yo beni woke abe kome ba hwe ohie koni ohani wole shishi alo ochon wo shishi yo be nyanu yo nyami yo na abolora don ni ye mene wanye abe fio kome ni wo small ni ogbele wo dwomo ke woni le yehe wonu shishi be pie wonu ni mebo aka ngme no wole aka bo abe wo mi le aga shi ayu owie mo ko na kan shi nle eshishi oni ngmene ni wona bo ebie wo pafai ni wo ba small no ka be na ngmo yin ko ni otwon wo abe ne ashishi fio eni abe ekone atwa hifi momli ni acha atwa hifi momli ni acha ni ofane abene ake atwa hifi momli ni acha ni meje shishi yo oyira don yo gama sate kaji abu abe ni abu abe joba egba atuwe na ka abu abe ni abe bulo ebu abe joba egba tuwe na no bona fe ko ni abe aka gba tuwe na sake abe bulo ele abe ni yewo gama sate gbegen bi ebu abe ye onupa ayin gbegen bi ebu abe e chon bule wo se ko baba gbla mi jogba no le wo ni gbegen bi ebu abe ye onupa ayin keji nka ke akesa awie mo ye bebele keji gbegen bi akpe ye onupa ayin be sa ga me wie mo ye achi no mi no wa nwe gbegen bi agbe na me bu abe maba obe no ni masai mabu no ne wo ni gbegen bi ebu abe ye onupa ayin je ake ahio ayi ake gbegen bi leje fe boni onupa leje gbegen bi leje fe boni onupa leje no ewo anyo ana abe keton jenshi pamumi anyo ana abe keton jenshi pamumi out of research or out of science or out of on a job trade boko banye ni enna ni kasemo krede ko kajemni ne nakani kasemo e banye de kafe edanta kocha ne no ba tun edada yuemo ni efon bugu keke ebe ba heshi no obu abe ko ke aton ife mumli ni acha atwa eyife momni ni acha anukwale yuemo ni echi brofo shishi somo dia ga prevention is better than cure prevention is better than cure yagami ke atwa eyife momni ni acha no kaji obana atwa miniji neke atwa ne okadiko ni ba ke bo akashi jen yo gbeyi lo jen yo shran lo jen sham bo atwa ni aka eyife momni ni acha but is better than cure aka shoba atashi ni neke jen ni sham ne eba shabu dani aya chabu mene woke coronavirus eba ni gba na wole kedi Chinese bi wole gba nju America bi wole gba nju enu wole shi gba na ke chole keje eje e no jinu na cho ye jenjen fe ni jen ku ni ku ogbomoto wale papa namuno e ka ke mambi ale amehi bu do ameke ni bi ko ma bu ame e ja ke elamusu afoko nigba ji coronavirus eba to wo no obe sa ga mambi akwa me no do ba sa ke amewi ameke je ni bi ko ma akatade aka trash kutu ye ekume ke woni no wo oke na me ba bu no ji aka aton okadi oke ba bu ni ehife mumli ni acha mumli na acha ji aka ni emobo agbene bo momi ye mene momi ye ko ni won yin le panya olijo na kala ya na chale be ahun to son na agbason no wo kaji ona okadi ko ehife no ni oba me ohegbe ni na kan no abapaton yin ne fitebu na ya na chabu be aba fiteshka no yin meji e ka ke atwan eyife momli ni acha oyiradon yo ni oyiradon o fa dem yuma bi ake miuma bu abeko ake abui ni $1 eshanpan abui ni $1 eshanpan no mi ni jishishi yo oyiradon mi nyemi yo na ya bole abui ni $1 eshanpan abene echi anokwale wie money wakwe wo shiante abui ne kaji okawula mi
ni edo ona ke dole ni yo he bodenche onyo momi ni abuyin ole ake eye hinme krede ko ni jeje ni akepa aton ni kaje akepa aton keke amo pa po bona fe ni no na aton na akepe no akake abuyin ni edo la eshan pan te shishi je ta flate abuyin poten ko ya we shi awe ken ko tui kaji o tui $1 saneko ebo omlela saneko ani omle fun ohe awun ohe oja o fun fe to o fun fe gari ni ohe o fe ni ayebo saneko ni neken sanene na ayebo enwo ona ni wo oya ni na meni yebo neken sanene ake o tui $1 o mu kejo akwe na yin oba afite osane no eshan pa aja ke efiti oni no twini egbo ha ni ya ne aye sane alo ya ne akojo ka akwe na yin ekojo mo ne ba akojo lo aten ne ba abu ya ja no aka me ake twishito eji kuni yele keji omie fun ka wi nkaba toyi ye wuken ate ni be eba bonu kaji onga wo mela otu iba na otu ye to mo abuin na $1 noni oba fe pe ja ke yanu omumo ka wo ona yanu ka omumo nu owo na no tashi no mu nìkan tashi keke ka eja ke no le ke kaji nu ejo da be wemo sha ba jo da no ja ke abuin ni $1 e sha pa ko tu no wo ko akwa na ye wa afite osane apo osane no mo de chiko akwa na ye o afite osane no wu kan atin sani amele amehi ka wie mo kabo wule no wie pu boyo ne bo yenu ka wo ona no tashi no tole ne ke aga nu oni yoda ka fla je ka je jepo eje no papa de ba afite ni no o ba momi dwe we ja ka o to twi nshi bona fe no ka afite oni nye radon ke nye be ine yo ni oiradon ikanya be shida ake omunu kewo oda bona fe ni okafite ni ewo ni moji wo bo alo wo fe wo ba bo mode ni mo fe yo amen ni wonda bo shiwa iya be ko ni masimo ni mabu no tomishi eni abene ini fon bo wa emi esumo abene buwa be ko ni nkayo iya fe no ko ni afe ni insua hewa denche ni iche twamikpansan ni iya ekini kenya qualify wo fa mi pa mo ni na ke insua hewa denche wo ni bumi neke abene ni ebu abene akashi patashwe hi fe koye ni ofane teshishi hu yo oiradon ni bilo masumo ko ni macho igbede no ko ni majaje we mo fi o eja ke na dromo che tv ye ke eji nile kasu ni jeje eni mambe kasi oni ni we mo fi o ni masumo majaje je wa kejoba kaji awe kenko no papa he be akawe mo ni jijoba tuni ele ni joba ini bu abene ejoba esumo abene ejoba shi wa ka awe no gbonyo awe no miche gwa omi wa ne blofo to like mall ni di mal be pie ba nye use the word bad no blofo wi mo fen blofo wi mo ni mal jo nshie ewe no ko gbonyo no got more treatment more nutrition ke woni no neke no ne wa ewe no ko gbonyo ni joba ewe no papa yi no oni smo abene bu joba ege patashwe ife kowe yo mini ji patashwe ni mini ji kowe sani wole no ni ji patashwe ni wole no ni ji kowe pata wo fe wole pata no ji patashi ye na ho oni mi ilaga yin ame mo atomi ye ji me ni mo atomi no ye ji me ni ya patashi be fe bi ni aka pataji ni ho mo he no be patako ni eyin pata ni epo enashi
efite reja ke efite krasha ake che kome momo kome gbejin kome ni wo ba ka ke aka bejele bona fe ko ne ka bushi boom no kedi pata mi afite wo to la ke patashe aga pata kome ya ni ka di oti wo ba na ke zingle ni bumo no bi efa bi enwefa eko ona zingle fi ogo ni tafla che kedi nugbo ne ko ho je bo ba nye ni kasun o efi o ni nugbo aka fo ni miniji ko wie be ko ni temo he ko bejame no ni blofo la ke forest a low deep forest ko ni temo he ko bejen ne aga pata hwe ehife ko wie be bele eni hetemo fio ko yo ehife eni obaya ni etemo kra bejame eni etemo fio ko yo ehife eni obaya ni etemo ko kra bejame lewo kedi onna eko ni ote oheye jeme enya ko ta ajen no mo blo mi fo ba ya heko ni etemo ko kra bejeme ni kedi osura ba be obwala ye hekmatamo no kedi mo ko nshi no papa ko mi lo no ko bibi o ko ni ha na ni tekieche na ya no ko mle ni ile kra ni ewalabanye e ajede lo eyiba to akọ alo abu omo ne ake na patahwe eyin fe ko wie timo bravo ba aka ke half of loaf is better than none. A half of loaf is better than none. Kaji o ne fi o eyin fe no na cry lo eyin fe o ya ko ni etemo e ko kra bejeme no ni bravo chol ake shelter ni ba anye bu ohe ma bi ma pa fa ko ni nyeka fami ake in bravo take te shia bi na ye ko blofo ngbe shi blofo eba no je ka fa bi o na dromo che tv nyeke bokolo da je yo wache o fa ne mas mama bi abe ko alo ma bu abe ko ake ke oyito tamo tete oto tete sama ke oyicho tamo tete oto tete sama yo bebele o to ko ni mabi ana ale abene shishi ake kaji oyicho tamo tete ichowe oto tete sama yo miniji sama ne miniji icho ne miniji tete o fe wole aka tete gbomo adesan tete wole aka gbomo adesan ni ichowe wo fe wole aka no jino ni ma wo gbomo to no ni jeje ni ichoe itaaye no jeje ni wo dun ye hu ichowe na agbene hu aka ichoe cha ye wo ichowe no miniji sama no jeno ni blofo chola ke design low style neke sama ne kecheko aleno tete akeke jo icho tamo tete oto tete sama akwe tete icho tamo blame alele ole lo akwe tete icho aje gba agbole joba no icho ese eye no koko ole ni tete ye itwe ko ni efun okun wa lo efun okun joba neke itwe ni efun okun eje itwe yiwo shi no le aketete ye itwoku ni naka itwe boni eyo eje itwe fe no ba na mene ke wo kba to ye wo pe ball twalo ye ona ga ball twalo ye ame fun ame yi kun ye gba instructor ko me ano me come choa ko ake opongo me come ke galas me come ke to rasta kame woni evio me agenye legbe efemi to mi bia ne iya ma mi no nye ga akụkọ pe mi keni no wo ale no mo ya icho na agbako ni no wo alo moko esmo ne bu a eitwe na ye ite eja ke ye icho na agba no keje bu eitwe na no ne afio pe eja ke eya na ji oyin ahale je itwe wo no aka ke if you are not like that person you don't behave like him or her keje otamo ne ke mone ofe efemu ale no mo eduopu lele enane no na edamo ne mo ekomi e na ekejuo ole no ni edamo lo nga ne to ne ke fi ono no keju akwa na yin ko o ya ni o ya sue no ni blofo chola ke to imitate or to copy or to learn ne ke gbomone ko akwa na yin
oba na amade no kaji o chotamo tete oto tete sama kaji otamo tete no ni tete fi o fe kaji na ga na gbaba ni na bo orado yo ni orado lele mene ile akashi kaji in chotamo tete benichon nkun tete itwe eko alo ife ni tamo tete ni orado wa ene twan kaji onyafo jibo ba yin hia ka onyafo kaji ni achejibo won o ba hin hia ka ni ache kaji ni achejibo no ayin hia ka ni ache o ba hwe oyin ache lele ni orado ko ngawo no kecha no ahawo ni mabua abeko nwekun ni abene dani mabua inkayo no ko ni te no be ko nehu yen wala shilemi ni be pie ka wonda wana wa yakashi ani wajime onupa lo wana ake wojiwo ni abene dani mabua sanine inkayo wa yen pa anoda iyan dije be ni moni adije mo econative mi shini mi kenkle mo ifoni ni akemo le nye kenche wo ena ingbele ko wa edole wa wo ne kengbele to nye kenche wo ne banshan ne ba ha nye kenche wo ni yehe e ba bo amekoko ake no ni fe ne shi iche qualify nye qualify ni no ni nye kenche ka afata enjie ameke moko kashwo ye na mo moko kashwo ye na mo ni inu shishi no e wona mebumi ne ken abene shini ofane ni wana boy bi ewo ihe oyo ake obanye ni o chale ne kesane na emiam ni ofane te shishi hu yo oyira don bele kaji wo ba chukumi ni wo chaba mi ye ni wana boni abene shishi yo anu kwale wi mo owie na chi moko keshuo ye na mo moko keshuo ye na mo wokwe moko damo shike ya mo femo ni shuo hu laji John Kolo efe agbo ache moni ahia ayake le dafe John Kolo efe ne ewofo fe John Kolo efe ene wo kaji shuo tashie ploto eke shule eswan kaji shuo tashie eke ploto eke shule eswan no ka ke moko ke shuo ye na mo shuo da ne enajindra ni gbogbomo adesa kaji o da tamosuo oya shuo gbehe ta ka bode cho okatoye ake neke mo ne ekwo neti ni bon oje no ni obon fijin kwen no obe efi oba ka okwa esa ni obanye okemo ne adamona ni okele akedi no okele aka atule kaje eba atulefo shi wian mli pa je somonini olemo wiam ne oleshuo wiam no ba to na ka wa ka moni dafebu e okele fon atule moni dafebu e okele efon atule okele play ni ayiwu okele no dj ina no kan ka ba to manhe kegbe ma design wo mane moko behegbe ne ke ma yo ye saneyelihe gbomo adesan ko be ne ba anye ne ke ma aye sane ne ba aye kunim ma chife ne ge gbomo adesan ne no ma edamo shike ya shuo ni bo gbomo no yo ma mi oye mi ake mokome lo moko ne ake ma chife buwe otamo ma tamo shuo no ko na ne emashi ni o ka flat o ka shuo ake shuo ke na ne aba no na enane no kaji shuo gbena ni edie na ne eja ni bo ko na ne amashi ni shuo anna onane no kaji shuo na onane no o ba bu aje no ja ka man patobo agbene no wo money dafebu money tifebu money kwofebu money kwa an esafebu e onye no kele akede ye noko fe momri no ja ka onyiafo e ka ni ache bolo onyiafo ka ni ache bolo shuo wo fe wole ake ewofo osukunta nikaji ba agba ha le no moko no le ake ejo blanc ne ekwa mi esafebu e ko kele admoshi e ba gbegbo e ba kun owu oradon yo ni oradon ake ohani wole ake kemoko dafebu e okele fon achele ni abe ohun ekoke ke oke kwenye ye oye yelo ke oke kwenye ye
oye yolo no mini jishishi yo oyiradon hey benye na ekwen ka bei mabi nya no wada na anyumo hie age na Dromoche TV ke no papa ko iba ni wona oblaye ko oblahi ni na ekwen ke abei ni akeba wo gbeno gbokegbe ona ege keji oke kwenye ye oye eyolo na oji kwenye ni mini je yolo ene ani kai wo blema na eni e ko e ma bi wo blema na eni wo se ko ape aba ton obo na fi o de ke yolo lo eja ga ni wo wi o na oblayin bi e ko me ko oblayin bi ame bi ame aga mini je yolo hun ka le yolo mo bi wo wa ke so olo oblayo yo wo se ko ba bo ba ko ene kwenye edamoshike ya gbomo adisa kwenye damoshike ya gbomo adisa ni yolo damoshi ake ne ni bo ne shi edamoshi ake sani yolo ne ni shi edamoshi ake sani ni kwenye damoshike ya gbomo adisa no ake keji oke kwenye ye oye yolo no ja ake keji oke ashimashi ye otaole yo no kokra fe mo mi oye na kamu isani ochieta ye eko eja go le akekeji ochieta ni lewe nele gbogbo ya fulo aba akeleke keji nele lewe ba shipi de kabo ba be ba pe ni boden cho le ake ale no sane ya ngon lo sane ya ja be owole manwe keji okemoko ye oya na kamu gbe no ye mu sane hu no tamo abonsan ole akeshi abonsan ke na bo ba fitebu oye egbeno oya igbeno kokoko alo le ake wo shiate dane ni na wa ole ake ale no ekabo ye no wo o tai eja ke ole ake gbino nu o ba tai be e ba anye ni e no yin tintan ni kejo akwa na yin o ka ba he shi ye ekolo ba ye spon no ka ke o ke kwenye ye oye yolo e mo na ko kele ye ka yi sani ka ye gbeno ka jije na keje na kan owile manwe sani bani na bo ojuradon ko bene yo ni ojuradon pi nwene lele ogbele wo jemo no wo jemo hu kete shon be ko ne ho emi la kashin abene ka abo eshishi di akashin ko kemoko ye isa no here yo he enyi ni po because mi la shi ko ke ko nya ye oye yo lo shi di akashin ko kemoko ye be ka ye ni po shigbe no wa ni le no ani man bi hu ele akashi ko kemoko ye ota o muku e be sanepo oywen yo ni madaboshi oyiwa abe ko hu na fon bu hu ekoji akashi ef ko mefe mo normally hewaleyo eko mefe mo normally hewaleyo ni abene pe bibi smo na meke ne kan abene afonshi aka mesablan ni me usmo na meke amebu abene ke amekpeshi akekpe wo ni mena ni wo oye bie ne wasmo ni okewo eshishi hu ni ji ke ekomefe mo normally hewaleyo yo oyiradon abene ekomefe mo normally hewaleyo bokegbe ona no ejino ni ma gan tete dede ke kokofe na o ka ka no peji wo be ni wo yo shidabi nyede nche nyebe komeri nyekeba ngbe no ene tun agashi lele ake ganko e mama papa ebu ta ko tun yin oke ake ku ikome enwo neke abene tete amekafe ame sablan ni ameke paleo ame mene ba ga ko me fe mo keke bia ele no nobly e wale yo mene me ba ga ko elelem ni mene ba ga oluo emlenu e ko me fe mo nobly e wale yo blafo ke ake united we stand kaji wo fe e ko me bebele wo ye he wale joba no ji no ni wo yin meji ejo ke ake wo bole kutu wo pe kaji wo bole kutu wo pe no ja ke kaji wo bu awo na e wale ko ayin wo te ami ke mo ni ne nse mo mene ni ne nse mo ko we mo ko ni ne nse mo ko we mo ko ni ne nse ni wo mo wo ni dian nse amle joba enye loko nye ne ke ake e ya ne ya twa ni ne kwa ke mi fo bi elo nyunwo twa mi fo bi elo nyunwo twa ake ya ne ya ka bi e kwa ke e ba na egbe ne bote wo te ami lo kaji wo pe wo bebele e wale ye ni
moko nye ni ekawo ashlashi ye no ko kra fe momi shinka ji wo gbele wo mli ni ehan wo fi o mawu lo wo fi o wudo lo wo fi o lomi tamo blowi na ba nye ni akumotete ma kenye ake gbege bi enyokume ni ameyo ne gbege bi ne ake ati mote wo nsumo ma chi ameta gbege bi ona ameka me bio nyami me chakome nyakome ni da ne amembe no amechata na akeshi ekome fe mo gbege bi na ati ni wose kadi ehia me e ba to gbege bi ne no e chabe ni eka ma ke mi bi kromo ke mi bi nakucho nyele saneko nyena blo ku ne ni nyene hemo emlewu bon emo emlewu ku mi makwe mene ku mi o da ni no ke ami ne mini be ne je nu tumo kokra mene on ke impa nu tu ne be je nu tumo kokra keke kra ne ku mi ega nyena ke ni injie bloku ne mlewu kome yanye nye mle nye kumo na mege beje nu tumo kokra ojogba agbene mbaka nye ko nke blone no e ka bloku ha promobile ake ne kumi keke gbeke ne ke baden ye shipon e ke baden ye shipon ne nye mi eku ni lacha chale play ne ke ona ke onye mi eku ne ke ya na kutobile un ni leun e ke baden ye shipon ke play mo ke ni shenye mi eku e ka ma ke ni ka se mo ni mi to ni ma nya na nya leji ake ka ji nye gbelem nye ni enye lo ba nye ten ebote ni ba fite nye e ba gbenye shi ka ji nye gbenye tamo akpe bloku bebele nye ye ekome nye ye hewale boko nye ne bote nye ti ami ne ke nye ashla shi kokoko no bi ni sa ke ga me fe akpe ami ekome e ja ke wosa blanc ni wo ben woke ake ekome fe mo numli ewale yo wodi gbotui ashigbente woke wo mashida ni kanyaba ne ke gbotui ashigbente ne minini ni mashida ni kanyaba won minini wo se wo ba le ni mabu abe ko ake anu chofa ha elache no mini ji shishi yo oira don to wo fe wole elache momo wo fe wole chofa lo anu chofa aha helache no je ake bomoni oheye ni o popo blibli no hogbo ni a he chofa baba o abahabu ni o to chofa o popo o kekun tun e bla bla ohe a to na ke bo akashi keji saneko mi gbo na no yue mo ko yue ham ela kon yebo no yue mo ko yue hambo eja kekeji oyue na ba na chaba ni akachabu anu tofa aha ilache ji ake awo ho aha moko ni ta flache le deche eloni ni eke loye ne ba ka ke se o eyin ngbo dabi obutampe na wo ho aha no ma ka ga anu tofa aha ilache lo ji ake moko no mo yele mo kokro nye ye ne ni ehale ni money omo yo neto kaji bo heyi ni tofa mi wo tofa inu o he wa mbo kokoko de wo no ekuku ekeji anu tofa aha ilache eko nko ake ale aha money le kaji osumo ni obali e ba le aha mbo kokoko o radon yo ocheni oyo ado mabu mi na gbe abe ni abe ne dani mabu fe ko yin adesan ko ni mataye fi o eja ke mwene imi ehien hewa ne ehami kai saji ni eho eja ke abe lelen abe enwo na abe gbele omojemo mi ni nakan mwene we gbele jomo ni animi kai ni bi ni eho yen wala shile abe ko ni mabu dan mabu no we kai osani ne be ko ne ho iya fa nna ni nyoko eshika ni ya pe shika iya wo enyomo thank you chonlo oyo adon ni a he shika na na no ede iwo shika na enyomo ebi mi we ko ke na lepo na chebe iwo fu ngbala njofu yin ate ifo ida ke twami pun wo no
o be ko kron ihe ba fimi wa ni e ba ke shin le no ji moko no ni sani maya ma bile ku ni te hie ebu mine ka be ne ake ale molebi ni asan hu akela alo ale molebi ni asan ni asula kekwe ehie nyon mabuwe ko chonlo ake ale molebi ni asula kekwe ehie nyon ni abune un te shishi hu yo oiradon abawulu ne ni man bi wo fe wana wale mene ake abe anokwale wie moi ni amechichi na meshishi no ka gbehe ja agblamle atomo dani mo ba nu shishi ni ka di abu abedugba igba atuwe na abeke ale molebi ni asunla kekwe eyin nyo ake o manfoni lo gbo o manfo lo gbo wo fe wole lebi de ceremony here fte bi abi ko no nyemi oyuole ko na gbo oyuole ko na manfo oyuole ko na manyo oyuole ko na owekunyo oyuole ko na obi oyuole no lebi ne aka bemli ni je chere here egbele ni nyo wole aka bemli ni ka o onamoku oyole shimon onu egbe ka onamoku ye nyomi oyole shi ka ewe onu egbe ni egbe jino ni oke yole ni egbe jino ni oke leole ni miniji la ne no jino ni yebu awo no ni wo ba ka ke kane no ni yebu awo ni wonyo wo ke nani ye wo gbeno no abe e ton trumu femo alemo lebi na sunla kekwe enye no di ake iyombo abudane dane iyombo abu be fe be ne ba fimbo ko fo chami no intamo zebat nyumo keke in drobo shi eshira choi eshira te he mi un de ba plafi o ake de na ni de malio ewo i de ba plafi o ni mbongo eja ake bon jenka bo eyo ojoba meno onyo fo ebo nani mbongo ni bon oyo bua o kaka na mo yo je no sunla no ka kwenye ake lebolo lebu so iye mbu abodan lo ye ko mbu akobodan keje bale na kan blofo kaka you are unfaithful, you are ungrateful being o lebo na dashi trumu fe lojibo no ye wa gama sate keje mokonfe mokono o trumu akọ ake alemo lebi na sunla kekwe eyin nyo mone oliage yebu abo ahun mene kaji lehun efile ni bonwo na yo bu aleke shipo na ajo ake de na ni de malio no wo man bi nya ni wale ya mo wamo ye no fe no fe mo mi abe akuka ake fe mo be fa fe to lebi etamale mo lebi na sunla kekwe mo yin nyo fe mo be fa fe to lebi te shishi fe mo be e fa ahun fimo be efa ni ebe na agbe tole bemli no ye ni no to bo ka o ye ni o to ahun tole na ba jo yi shi fimo ye je me no wo keji mene bo na no ye o to ni oliako be dan no ba na o ye o to akabo ka fimo be efa fe tole be o yura don ni ke wo ichomi belemo menene ni mita mabu abeko shimie inke abene anilele aloje anukwale ani anukwale ni aloje anukwale abeke ichokome eya ajina mini krede hewo alo ani anukwale ni ake ichokome eya ajina yo oiradon mini ji ajina kaji wonu shishipe bo ba nu abene shishi ake abe anukwale yuemo ni ka yuemo anukwale ni lele nwa ga itokome ya ajina aji pe ni atena susu ni bi a chotwe ni bi ai a momo ni bi no mokomele fe yejele mokomele fe kaje ata na bu asane ko kenke ba to ye echekochon ni efiomi ake yewo ma na emi je de efiomi shi lele ni apapa ka akwadu ni di NDC ka NPP afon shiki akwa ake
juwe ba mi ji ono overvoting ke woni no agbena ye saneyeli he no na ke meni tra sane na ye aka kojolo wa mo ko kacho ne ke sane no ne no egbe ba ye shi ne nyele egbe ke ba ta se esho eyin fe no ni wo to la ke agra ne egbe ba ye shi ojogba ntin itan e bi ene shi oba na ke ne ke kojolo ne kaji ewo no eke ekojolo ikrokome ya se tumi no ni imeji ko ake aya bi yo mu e no ja ka me iche ya hele ameka me iche ya shra na me kwa ake mini atembu akaba ba ka mmam bi anye bona fe ko ne ka balake mene kojomo lo mene kojomo shi e baba ake boni mla ke ne mla maybe asus mo ka dream am dream moyi botemi dani akaba fun manjano nyefe nyele atuguba ne inchi etane agaje lepe ekojomo ekbafu shi eke iche baba o te ajina yese to me waka ka ichokume ya ajina one man does not know all ni lebe chokume no ma bi eje ni le taso e gbogagbe ona maso nye fon ne nye chami ka ba na Adrumo TV no ne iye be ke anya nye iradon boy radon ni ni mwene madam shiwa denche kanklen ke shida ma che ofie akenwe ogbe ni wo fin wo na e ba pe ye bi ene ni ehabo wala le hu no ba gbele wo dwemo kechon abei na boda ne ni oiwa don ekun mambi be eni wo ke mene ni fe mo ne ba ta ne mambi bi e ji eni wo ke wo ni fe mo ne ba ta ni won kai nya keshi bi e ne ji na Dromoche TV no ni wo ke na Dromoche TV Mokole Odaije. Oiwa don nyemi na Dromoche TV lele Mokole Odaije he mambi akeni itre jemo hele akeje mi na hu e wo ba sumo ni wo ke ni fe mo ne atabi e ne ngmene ni be kokro nwe wo ba cha no